Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ka khubor bam tagasngi. Nen ka janmin arfui turik January arhajar arfsau ka sang KSU mau kerwat circle ringkat ka senjuk sang samlaj nong kilap yang sobhai ke samlajong ka district kablawan mani shimbenta naga Meghalaya game kablalong hanong ba atura. Ka KSU mau kerwat circle kalapan pau ka jing ngogman shikat day ka jing lekai bah ki samla ha ka jing lekai ba pher jong ka 5th Meghalaya game kaba kilayo ban khur shibun ki medal ha kaba kilayo ban khur khandri tuli ki gold medal silver medal khat pratuli but brown medal khat pratuli baro ki medal kilong sanpu artuli ka KSU mau kerwat circle haba ajing trend hagani ka meet kala ong bagadap daga jing sarong ki samla jong ka district ki balayo bun ki medal hagani ka kenti kaba minta banya thau hakisnem ki bala dem ka jing le kai bha jong ki samla kala long ka burom ya ka dong ka than baro ka wei na kaliang kasenjuk kiseng samlach nong haba ajing kran usamla Munni Roy Lingdo ubadai u assistant secretary ulak kentu kan phami ki samla ba kinang yai pen khre shu khnang ba haga Meghalaya game kabanwan kinang wan ra shu ki medal Fort Lingdo ulong general secretary ki wei kinong yalam ki medal ta gade ke bongi sobon ai burum ya kinong ile kai jong ka district tuni te kandiat nan yathu ya ka ba yade bat ka mokrat 6 sport asian nagaliang jong ka athletics ni yo artli ki gold medal light li ki silver bat light li ki bronze tata kade ka ba ki athletes guni kira yele stom ha gani ka competition nang ta ha ka bede bat ka archery ni yo santli ki gold medal south li ki silver bat south li bronze medal ada mereka kaji tristom nak liang jongki nongile kai na pokat strip tungi te hak beri bat ka football pat na try puro piatem ba ki kenthe jungi lele kai pha hak ba wat nara ngisa reject laingut ki place handrai ngidang yo pat ban ya khun ya ka third place pat ngira saram no ha ka tai berkar tikani gede nam ta ki kenthe handrai ki senrang ngira out upanaka group stage di kata kadi ke buang sekolah panai report lengkot hak beri pat kajimio medal na ke Mokrat district sport asian di ki gold medal ke baka southwest ke district pro kowe ngiyo kalong khat mrew tuli silver medal khat pratli bronze khat pratli bat total medal borok kalong sanpo artli kini kide kiba Southwest Kazian District kalala ban perform lemba jong ki nongile kai be jungi ha gani ka 5th Meghalaya games kabalong hatura nado khatsan hadu arpotri ko ni na kaliu jung yaseng ru nim chum mala on khre ha tor kom khamba banai jing ai subha lani kinu yepi le shim ya kan ne kum ka jing priskun ya kam sim hele jo pi ma pinang yai tristom pinam le khamba ban yai practice khamba khang phiora khambun su ki medal hakoi patka jingile kai pi lalong lupa ki nomuna bat ki kanusa ba ka jinglen ladi ka jing tristom bat ki jilong bet jinglong kritik lani ka disiplin kidi kita ki mo jam ki man push ka thong pi lalong pa kanusa ya kata te ni ki pokir wang na lang seng ya MC ke pokir bang ye pi ba pinlong adakar berbuat karena kejingling di pasniu penlin ye hagi ki babah tristom berbuat kenang ba om tang ba pin mikmat ya ke distrik handai pin poi sudu ke state level sekarang national level berbuat sudu ke international level te ngaru nomor ka kapor khamkre ngak bahag pelkon teta kini kitian ngasu nak lihat juga ngasu ban ayam sesien bat kasih tapi nata jumpi bar khol ban pediang burom ya pi ki samla ki atlet nagi disiplin bapher oi don na pedeng jumpi ki bam semlayo medal ring ibun na po southwest ki yo medal la kalong gold silver la ne bronze kajing tristom kajong pi kalong kan nambat kaburom
ia ka Southwest Hill District kajongi te kum kajing priang burom bat kajing ai burom kini samla tungin ai kajing thak tilang nam ta joki baro te sikantien arkantien haswa bangan song ka boru kalamit nakaliang jong nga kum astan skaturi jong ka senjuk iseng samla snong ngawanra kajing kublai ka bakarpang ya pi baro ki atlet bat kinongkit kam jong ki disiplin paper apo jong Southwest Hill District ngej panang ni sakmat banginang itri rengkat nakaliang jong ka senjuk ru let's say pi don gino ki jing ya apa pi ya kandu ha lenti ki ba pi ya ha disiplin ki jong pi ha sports ka jong pi ba pi simbenta pila bani kendu let's say ngimla bani ram taka pisah rai ngini tri rengkat ngin keren iki bor district lani ki bor bakham halor ru kumju di nakaliang jongi ngini don rengkat ngini don senda bat pi nakapor sakapor bat ngini le hi kapala leibor baret bani kentiu saprang ya kisamla la jong hapo jong district titang sikentin ngakwaru ya kaban aijing mut lani ban kentu kan pham ya pi kum ki athletes ngai i menen marsen light marsen kut ka sports ngai i ka don ko ka video aba ngamtip ki athletes na po ka district ayu haswa bakin bi nang tai ki penpat ki penjot ki penpra ki lek klam akor ya ka jakasa ka baki kisa tikatu ka peni ya ka jing pom long discipline ka jongi bat ngamtip adin ka inspection let's say can find out can lab manu bale arenga sukun tu ya pi abang ilek hangnu ka banengkong ingin peni ya ka burom ka akor ka babha Hidap dak kijing sokmen ka bakraw bat kijing sorong na ka benta jongpi kinong ilek kai ka mikhat khmat ya kani ka mikhat games piawan ra ka nam ka burom Mikan mau haka last edition juga Mikhalaya Games ladangam bakala ka Southwest ka Hills District kawan baar na syatrai haka medal stali Henry bentang ilayo ekakadan kabasan kanu kolong kejing snow sarong bar ngi bakadon kejing kiu stat ha ki samla ki bayele kai bat ki ban salong lese kawi kasi ki klur ki bating shan shushu namta ka district ka jongi ban ngi kermen banang ni syakmat ngi nang kiu shushu bat ngi nang peni shushu ita kasap bat da kecing tristom ni kermen bagi nang rak susu ikanam ke burom ha kijing lekai beper